Ngisacela uzithande kuqala before uthanda abanye abantu. Ngisacela uzihloniphe kuqala before uhlonipha abanye abantu. Zithande, uzihloniphe. Uyawubona the way wena uziphethe kahle ngakhona, unenhlonipho ngakhona, abantu bazokutreat njalo. If wena ungahloniphi, ungazithandi, abantu bekubhekile, abantu bazokuthatha ngaleyo ndlela. Be aware. Ungageji lezo zinto eziwu-2. Ukuziphatha kahle, ukuzihlonipha, ukuzithoba, abantu bazokuphatha kanjalo. The same treatment ozitreata ngayo, abantu bazotreata kanjalo, bazokuphatha kahle abantu. So if ungazihloniphi, nabantu angeke bakuhloniphe. If ungazithandi, abantu angeke bakuthande. Be aware ngalezo zinto eziwu-2. Ngiyabonga bafethu. God bless you.